Bang, lihat tenang nih. Sekdes, ada berapa orang yang meninggal dalam kecelakaan di Tringgading kemarin? Yang meninggal, yang orang tua, istilahnya bapak dari anak-anak yaitu Tuku Muhammad Haikal, ayah atau suami bin Surya Dharma. Yang kedua Syarifah Munawarah, itu ibu daripada atau istri daripada Tuku Muhammad Haikal. Yang ketiga Syarifah Munawarah ini ibu, maaf ya, binti Said Kamaloi. Beliau adalah anak Said Kamaloi, istri daripada Tuku Muhammad Iqbal. Yang ketiga Cut Najmah Munirah, anak dari Tuku Muhammad Haikal. Jadi anak yang pertama. Yang kedua Tuku Muhammad Haikal, binti Tuku Muhammad Haikal. Anak yang bungsu Tuku Anwar Lufi, anak ketiga dari Tuku Muhammad Haikal. Ini jumlahnya yang telah berpulang ke rahmatullah. Jumlahnya 4 orang. Ini dalam kecelakaan ini tabrakan atau kecelakaan tunggal ini, Pak? Menurut informasi dari boleh kita bilang dari HP atau YouTube, ini kecelakaan tabrakan. Tabrakan di jalan Tringgading, di sekitar Melabu Banda Aceh, Medan. Ini keempatnya di mana dikebumikan? Dikebumikan di Kampung Pelekung, Nagaraya. Tepatnya di Nagaraya, Pelekung. Satu liang lahat direncanakan atau bagaimana? Yang direncanakan satu liang lahat. Satu liang lahat diatur dari orang tua, ayah, ibu, anak, dan anak. Ini beliau ke Langsa dalam rangka apa nih? Menurut informasi dalam rangka ada kenduri daripada keluarga Muhammad Haikal. Ini warga kita nih, Pak. Berapa lama lihat? Muhammad Haikal kalau lama sudah lama di Melabu dan sudah punya anak 3 orang. Kebetulan beliau berkeluarga dengan sepupu kami, anak daripada sepupu saya, Syarifah Munawarah.